President Joko UDP East Khasi Hills ubat Titos Khan hakas ngi sadjan ulakan tat warba MLA bamenta kaseng UDP na mau plang ubat Eugene Senlingdo ulapat da kekerwo shaka UDP bo dan jing tmusho bani konek election MLA House nem uban wan. Ula ongru baka party kampat judan kenu ke jingkren bo dan mon satya ban beteng ya kasain perthai. Habalakli ke jingwan penyeso o President Berim ke FKJGP uba Wilbert Rani kan depen ban ke daw bo Eugene usngol thun no bat salia bani kini tiket uba Titos ulaong bakam judan satya ke bakum kata na markat kum ki rukom ke party ki MLA ki bajam na ke UDP kinom du tiket satya na markat tiket kan let bet shiki kat kum ki rukom. Ulaong ru baka jingwan penyeso uba Wilbert ke debet think na ke benta ban penklanya ke party ha ke jila bo umut kini tiket na mau plang. UDP is Khasi Hills. Kami kubur ba wat ba Eugene indom ni kunsu election. Ti ngwa apa kachti. Ti ni suka banyu design na pi ko mai kami pi ta. Hadu menta ngimpat yo pedian kanu no kasiti na kaliang ding ba Eugene ba ong bertip sa parti ba election. Ndrei na kaliang ga jongi hidang don ka jinget ke baskam ba Iba Eugene indang election ya kan election. Nakai kedah rai kedon ke jing ne jing ba La petition de erms ka parti ba jing hadu menta impat jumpan pau haka parti ba iba indon shu ya ka mon banale ketika election. Tenrei let's say kenika kubur kalah bandai ba kadon kanu kajing ya keren haneng harum dakikat tu kami let's say kelak banlong na kinu di benta tinrei nak sentur ke jung ini hadu menta impak tempau kanu ka kentien banong ba inu election election itulah banong ke jing momen jing tas ni kadai si benta kita kisin bapau ba jing momen menta kesni la pentip memang kumutip menta kesni ketika kesni lenghu siam jong kepa bila ada tempau hak ni Pak Wilbert Rani nadu basdang la ada dia pendai bagi jingrum joki kalau ban lainnya ke parti dai tak mau plang dari harus celah kan sawan ka recommendation apa besar ke bat ada juga puaru kumba pitip ba ngi kum ke parti ngila ada berai ba di MLA di sitting MLA kin yo baik tiket kanum dan kanun ka question ban pendu tiket ani ban numai tiket kan sitting lano kisdam ban ai pemenan kerteng joki kertong Shen hadin joki dikasi nakaliang jok parti in session ya state election